subscribe i naravno zvonce stisnite, jer svaki put kad zazvonite zvonom na YouTube-u, jedan tinejdžer u kolibi u šumi preživi napad motornom pilom. Znate kako to funkcionira. Ajmo reći da je ovo Moskva, iako nije. Ajmo reći da je ovo London, iako opet nije, ali piše Old Town i skoro je. Uglavnom, napravio sam rutu koja vozi autobusom u bus simulator igri, ovuda svuda negdje pa onda do Londona na kraju. I zapravo sam krivo mišem pokazivao vuda idemo, nebitno. Vrata koja su svjetlila, da. Uopće unutra nije, ne znam, neko ko mi želi rasporiti trbuh, na primjer. Odrezat glavu. Pojest oči. Tu je soda can, to mi ne treba. Tu je neko igro nešto karta li šaha. Karta li šaha malo. Ok, ajmo samo probati ovog lika baciti tamo na jezero, čisto jer mi je došao gušt. Dobar dan. Dobar dan. Tako, ok. I zaletiš se i gruneš. Bas je novcat iz Mercedesa ravno izašao, možeš operaciju ovdje na podu izvoditi, neće biti ovome pacijentu ništa, razumijete? Trovanje je baš za mekušce, a što nisu ubojice po meni, kad ti ideš nekog otrovat, a daj lik, šta radimo uopće? Šta se zoveš uopće ubojica? Tu je izbačen si iz sindikata ubojica. Neko ih gleda i jeziva muzika je bila. I onda sad gleda nebo i razmišlja kako će ih poslat u nebo. Okej. Pozdrav okrutni svijete. Aktivirat će se padobran, samo ga treba aktivirati zapravo. Ovo je dobro prošlo. Dobro prošlo, vidite, možete kad neko izgubi oko, ili glavu, ili nogu, ili šta znam. Dobro, kad izgubiš glavu, neko ti je prereže i to. Mislim da još nisu izmislili lijek za to. Prilično siguran, to bi baš bio ono čudo farmacije. Di ti ideš, stari? Da te nisam više vidio kako to radiš, razumiješ? Nemo proći kroz mene, da se nisi usudio proći, ni vi gospođo, ne... Kako ljudi su neki, nemojte prolazi kroz mene, to najviše mrzim. Daj mi sad nazad taj ice pick, treba mi za nešto drugo, stari, hvala da. Iako je Dylan radio movese prema njemu, znaš, ali... Ojoj, kako su se bušnuli, a? Šta si mi kupio? Granata! Slaba ti nešto granata, čovječe. Jedva da mi u uhu zuji. Da, znam, tu sam. I mogu te prebiti i niko neće ništa napraviti. Evo viš, samo će ljudi malo pobjeći. Jer tako to funkcionira. Nik je čudačina i monstruozna kreatura koja će ubiti svih. A daj, gospođo! Šta hoćete, da vam vratim kusur? Oprostite, ja se ispričavam, to sam ja kriv. Moj preveliki bed. Moramo sad ići malo počistiti autocestu, jer dobri pripadnici Kobre 11 naravno uvijek počiste za sobom. Čekaj, šta? Campfire je tu. Još jedna od ikoničnih stvari u Stalkeru. Jeste raka, raka ovoga, štakora malo išli pojest, a lijep je dečko, zgodan, zdrav. Eto, ovo je bilo dosta groteskno, degutantno. Ovo ide na thumbnail, Znaš šta, nemam ja nju zašto pustit bez barem verbalnog upozorenja za littering, jer to ne smiješ raditi. Znam ja šta vi radite, vi mladi. Napušite se te trave i onda bacate okolo smeće po parku, jeli? Imam loše vijesti, Ebi ti je, čuješ, izgubila glavu. Nisam je ona pita, izgubila glavu? Da, nije više sva svoja. Nije sva svoja, kako misliš? Mrtva je, Abby je mrtva. Hoće oni sad početi tu dolazit? Hoće me skužit? Da, dolaze. Cap, čekaj. Okej. Ovo nije bilo baš Hitman Rambo style, to treba iz prve, ali ovaj lik je u šoku. Čekaj malo. What have you done to Max? Shut up. Doživio je Max Payne. Shut up! Mogu li fore biti lošije? Da, njihov je ogroman, naš je mali, jel da? Jap. Naš je jako malen, njihov je ogroman, oni su ga lijepo napunili, pucajući po nama. Ajmo napraviti da taj Ryan preživi, čovječe. Da ne ode u nebo. Da ne postane Ryanair. Udarite like, molim vas lijepo. Ne mogu dugo još ovako. Ovome liku moram vratiti. Gospodine, čekajte gospodine, ej! Unutra su vam svi rekviziti, gospodin je odmah dobio nekakav napadaj. Ja se ispričam, gospodin, nisam vas mislio triggerat. Imam feeling da svaki cop car koji uništim, ovako na primjer,
jednostavno oni će biti još ljući. I pozvat će helikoptere, avione, džedaje, naranđe, razumijete? Di ste fanovi Quarija? Di ste Kvarijanti? Je to prikladan naziv? A šta onda ovi koji ne vole The Quarry, oni su antikvarijati? Ok. Samo ubijam ljude bez razloga, moje mete nema nigdje i ovo nikad neće završiti i ovo je katastrofa. Tako da, je to on! Ma daj, ajde! Na kraju ga nađem! Na kraju ga nađem! Ne mogu vjerovat! Stvarno, sat vremena te tražim, smrade, ej! Sat vremena te tražim, smrade! Ne mogu vjerovat da sam uspio na kraju.